Tak betul. Sehingga berdebu orang ni kasih peratu ke Allah, orang ni kekasih Allah, kayak dito sadon tengki pangkata minabi ampun semua ngomot. Makanya banca dengan minabi acabis ke astana orang si peratu ke Allah, berniat tak doa akin, tapi doa niat adalah lit tabarruk, untuk ngamre barok. Kenapa mak bas tabarruk? Alasan ulama, li'anna lahum fi barazikhihim tabarrukat wa tasarrufat la yuhsa madaduha. Karena beliau-beliau itu ketika berada di alam barzakh, Japon Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Adabu, itu adalah hayatin barzakhiyah, kehidupan barzakh. Beliau-beliau itu semakin padang barokana. Mangkan pahebat kula ban sampean ngecopaki ke beliau-beliau ni. Orang bagus peratu ke Allah ni kah mandian bila ampun sedek ketembang sigi tak sedek. Senik kana. Kamu ning nemom bian ki musleh ning bugiatul mustarsyidin. Duh tak temu ge aja. Mangkana tak ning ting nutingan orang, tak ngening kak nyangkaan orang, tak ngening apa rasangka coba ka orang, kongang seitu ting banika lebih bagus ben senutin. Coba ambian tadi reng keraman seminggu bae. Mun tak ada sini kem. Coba seminggu bae nah seminggu. Ning jombon ambian bah keramat tamu sehari 500 600 1000 mam. Kojo orang tamu ikon 1000 nyari mbian kapi. Cotot mah kita nah pada cotot sedih jero tele. Tamu tak lemole. Paham aja. Napa yang ki kasokan abtinan no kiai bini kak dinto sakit modal wong ki nyambi ae ki so pipon boleh gitu dia jangan kiai nyambi berempa masalah orang ini ki gede lain ki bodano ki yang gua ada orang Arabu ning Sumenep nih kak yang subuh ngomong aset damon ki ansor nyaman ki amsar iru baru nih kamu nak budak bu ki amsar nih cepet nih terapat. Anu abjena saya, anu tak saya lekas nih, jagun saya bentar saya, bon terus aki, abu apon, tadi tanya hakin, apa mata saya, tak jawab bon nggak pokon, saya, bon ki, saya, bon, jadi mau kisah masjid lekas jagun saya, tak saya, jangan gula hari ya nyaman pakai kerah, hari dan gue hari ini nyaman pakai keramat. Jadi tak ada sok kiai bagus nih kagak gula nih. Saya tak saya terus ampun si. Ya. Mari kapi pon peleman nyaman. Pada res anu guru ya. Tete apa guru apa nih tinggal. Sini mian. Tadi nyari keramat sih bek. Tai santai ngaki nikah. Pentegun saya, tak saya. Mon ki kapi ada pertanyaan orang. Mon sepanik ke? Abid jadi kan segi burunya man empon saya sampai tetang ke gula banika yang pada sebung ngomor empon nika tetang ke gula banika ajabis ke kiai leteti lebara agabin kiai ajabis isalah bojan kan sebelum agabin kan si ajabis kento katipun apa ki apti nabi salam ngani ka tak saya kok para agabin nah jadi ni kata dateng nyebar undangan jan keng kengku bola habis mayu mau ditengku mayu maju gua patak saya po pada bentam porke elam diburin ya beremar kan ya beremar mula undangan lah jalan bah makin dia pun kiai lah saya beremar dia ya mayu terus lihat ini pertengahan perjalanan ini tabrakan sampai ke Garota burung nih kan jadi orang berjaja pak saya terus karena memang terbukti ya mau tak terbukti tak saya apa pian make pian penebak lopot itu ambo make jalan dulu kon ini penebak lopot mana itu repot. Jadi kan memang mereka itu percaya karena ada bukti kan begitu kan?